Uzwakele Thuli sithokozile mbukele ekhaya lochana siqalele ke ubujamo bezulu sithome namhlanje Iindaba nakya umoya ngale ngeKapa uphekelela amafu akubuzese ke endaweni yangeTjingalanga nenaga kuthi ke ngePumalanga ukushinga eTlagwini sibona livulile nenyezi bonakala kamnandi nakya izulu ke ngaleke ngeKapa lodumo nge80% nawuthi uyangena nesifunda lithi ukuncipha maphakathi ke nenaga yeSouth Africa ulithole nge30% kuthi ke ngale ngeTlagwini godu nePumalanga yesifunda livulile sithole isilemukiso nosomlilo wamahlathi kulezi ndawo abantu bayelele lapho ke kodwa lapha kunomoya welwandle elibukhali ngapho abantu batsheje bayelele sizokusuduka ukuthi ukwazi ukubona ukuthi amazinga okuchisa ajame njani endaweni yangekhenu ipholile iye ngokufuthumala ke iGauteng ePitori nge27 iBroncosprate nge25 kuthi ke kusasa sibone lapha iLimpopo noma ivuka ipholile ngokuhamba kwesikhathi yafuthumala lapha iBilabila nalapha eMusina kuthi ke ukuchisa nge30 degrees Celsius eMpumalanga khona libonakala limakhaza ekseni bo Emelo nalapha ke eStanderton kodwa ngokuhamba kwesikhathi liphole bese ke esikhukhuza kuyachisa nge32 ngemva kwamadina iKwaZulu Natal likhamba liveza ihloko endaweni eziningi noma kunjalo ePietermaritzburg yachisa uLundi ichise ekhudlwana kuthi ke na ubuya nganeno kubokokstad lifuthumele nge29 ngaleke ngePumalanga Kapa noma lindelekile izulu kuyachisa ke ngemva kwamadina njengoba ubona lapha kuboCredok nge30 nalapha kubomthatha nawuthi uyabuya uza ngeSewula sibonakala isifunda sipholile kusasa eTjingalanga Kapa kumakhaza lapha ke eCape Town nge19 nawukhuphuka nesifunda kuBeaufort West sibonakala ke sifuthumala lapha eGeorge kupholile nge22 Northern Cape yona ke ibonakala inezulu noma kunjalo ke kumakhaza kuboCalvin kubomakhaza kuboSpringbok nawukhuphuka nesifunda uthole lapha eKimberley kuthi khona ke ukufuthumala iFreystata likhamba ke liveza ihloko lina izulu ngezinye indawo bese ke kuthi lapha eFixburg kuphole eSasolburg kufuthumele nge25 sibona kokugcina ke iNorthwest nakhona ke kunezulu lapha eTaung noma kunjalo ke isifunda sifuthumele boMayikeng kamnanjazana nge28 abantu babe nesikhathi esimnandi sibona negodi ngokulandelako Tido.